Hi, bedofo, mame Emma akwaba na afen so atena mema wache ale pass achi embio yenda na miase woni ye na doya abini de bia wode edoje na afen so ne bambo ene nhwe so panti ene ne de nso asama beto ye woni me nkambom ne enkase nyameye na doye ewo hoda ebusia emeno asia so biom maji megwa idie ende na unim se oyipe futo na aposo ena mede eba wa akwam se ne ese ne fata na onso emu efutu sem no wayi wode de efim de abo brama brabo no aye easy ede ama won so na enem story no de ebusia ka minim se asofo ewo hoyi aka asore ma ena ye anya kurampo no ye collections ne donation bi kakra bi ena eja asofofo di hu na cars krampa omodi dem bebre na no krampa ya na efri eye asorema ne nche na nso no ya papa sofo bia ba bepiem wo eye antinanim na ne samode betu dan wedie etu ne edin aboga efro trotro enne broni aketwi osofo bi na asama de betu jane se ohia mwa no ohia ne de anu ahye anu odin na nso no enye din ema nyame na ansa na no ebusu amaye nkone nkotia esem no mu yie na se odi na se ose fata se ye boa na ya pekwan ahwe na ye de etumi aboa no dwumedie be na okwa akwadi ani senti ohia mwa wokwa bia asore ana wokosi asore ana so ohia members ni senti no opese oba na ye mo ne onye evangelism ana ye nkoka asempa na ye ne nkoka asempa no ni nyina no ye beti ase wa abra ya kwa akohwe video no abayetumi ache ya adwon comment section no ase mama if you like no ashina fi subscribe ede amma me ha eda so here is the king television ebusia yankotie ye papa no emre ba ni aka no me de ebeto am so awie de me wa ha boni bi anim me free asofo juma die no ase Bayese 2010, but then before then no na yewo asori no Ascension Baptist no around 2000 no already be me youth president ewo Ascension Baptist bomso youth secretary mpachopi and the mo na Baptist mu yewo sector na yewo association na within association and sorry be 50 honum no so rade area me secretary within the association and no more the sign ko wie e me copy sector le je ka ketu e bi se ga me ko national na enu me ko juma o Grace Baptist Credit Union hona me manager and me din komo fa ku bi from a Great Commission Movement of Ghana a non-denominational Christian organization enti the kind say e asofuku ankrankran eboa omo sika fam e wo mo dwumadi mu enti bra me ware ya na me na me reading komo se matese ku bi sa e wo ho a yetumi boa sa ku na nka mani beje ho sata no mo office e wo bom so stadium team smart me say onkoye inquiry na ko na so mo se akwanya wo ho sa but then komo na mo ni di no ko wi se me ankasa me koya nka beboa sata na me nyesofo nti me koya me nimpanifon ko share di nkomo no ma me hu se aside se wo bo mo financial wo sikasemu no obetumi nso aboa bibi o mfani volunteer na je se wo be ya adwuma aye ntua oka obetu ho ache e wo adwuma ye num na me so ene me ne on be ya adwuma nti egu adwuma ye no so na ye tete nsore na ye training for nsore on event e wo say nsrahwe ene kwan fa so yi akra de ma erade no egu so na me tese erade e frame e wo sa kwan no so timini mpanifo ne di ho nkomo no me yese ne omo school ho e wo se me be ko school ni bi timi friase na ye bi wi school no no ana me ne juma no pen ni di nkomo se me pese me wi a me dem me mabrabo nyina ye juma ma ministry no
but so me school no mo say sabre no na mo nye krado say o be fa obi e wa adwuma mu nti na so asofu dwuma no Great Commission Movement of Ghana hono ana wo tu ho ache say wo ye nyakopon adwuma tu ho ache no mu no ana erade frame me nti me call mu school nti me wie school no ba cho ai me wie o mu school na me pese me ne o mu be ye adwuma na sabre no mo che say omo nye krado se o mbefa omo hia obi so o mbefa na ne o ma ye adwuma aketua ni ntia well mean to mentre okay enti enu na me be we school no ma me project work bi say me was out here sorry because I be we school I was empakani make us evangelist enti also huna sorry so to me training kwan fa so evangelism ne ade no enti me project work na ye say me kote sorry ma CCC wo chronom enti wo chronom asofo Francis na sorry me na me kote sorry na me project work we basoi o de asafo masa na phrase in fact number no me refika kra number first day no ba sorry no me kai say sad breno me rade ya madoma nipa ba so ni na me to Coca-Cola ba kuma obi any biscuit no de wo mana no me de ma makwa ba if I suffer kra na ye no say na ye ni aka na fe ye baba biom na eniwa ye mani so say me wie school no na dwumaso awrade na me so ye within Chronom community no doko say na toy sada no na more than I think about 1.5 crate nipa by first day no nipa ba sorry pa enti me wie na sofo ebisa me say na say be dia na me ye ana me you me wie school tan ka pesa me na ministry ye adwuma but so omunya ready nti say dia me nya adwuma bi ameye no so okay se manage we hu technophones omo penipa ana so ene me na me sa na me diploma in marketing nti me say me apply nti me apply me call interview no so se ade omo pe obi say driver sales person the omunya mfa bi na me so me commercial licenses na me so okay na me driver no nti o ma me ye adwuma no be ya bosumi nsia achi no ana omode mpanimfo bi free kran e bae so adwuma no headquarters no on kran so on be my in service training ti driver for no the staff ni na e call golden to me ana omu training nti o be we no obi sase obi o contribution ana se question bi me so na me te marketing kakra nti me hwe omu training omu ye no baby a o man hye da mo ho no ana me to bo ho kakra nti say papa na konkran na akohu adwuma no ra no say abranti bi driver e wo Kumasi a me hwe nsem bi a o kan wo training na se no a me gidi say eni so ye driver e wo say mo pe fufuro ma ne ye na ne ho na CEO efre branch manager say onye me sales executive nti from that day no and I'm on mommy jai driving no mommy driver me ne be nanti timi ye no so be ye say bosume miensa ana me say me branch manager say me pesa me kwa asemfusu na me koye if be marketing survey because na ho no ye nkoton ne ma ho timi ye say me nkohwe say de ho market ne be sia ye timi na me ye report ba e ma me branch manager no de be concrete come ye CEO e friend Maxwell o share no say abranti adwuma wa ye dia so anipa report na me de buy no ana o catch am say no I was say e abranti we marketing manager nti within 1 year na just say me saka promotions me no ma me saka me position as marketing manager no in fact me boss me akatwa ne ade me allowance nyina akosoro na watwe pepepe ana Great Commission for na almost say omunye krado say ombefa me sabre na me wi omufa sofo no na penny ne frame say kwame CCA opena akwanya na ba say opese still a woni ye adwuma ubetumi aba in fact na ya promote me 1 week pepe ti me ne me record ho nkomo na yesi no o se ye awrade adwuma no we die busia semenya promotion twice within a year na ministry enye ready say oba be fa me say sofo after me within a week my second promotion e baaye na me simi jawa akọ na me afre me enti I asabo sometimes to make decisions in life so one do hum you no be wi echikram na bia no we nu humpo
na wenu na msoma ne boss wo akwentum abroche efa playing because of abrante decision yo o make ye no ka chan so no amefa ne free airport ampane poko duro no bi sanse na abrante yi de be na hawo ada na wuja adwuma no cause to say na we been promotion within a year 2 times within a year crampo chale that is you so to me say yakopon na adom kese pa ewo papa iso we hira no awotumi nya ketua ne chensa osa obetumi anko betumi atena adwuma ni mu because asofo bebre we adwuma ni mu omsaso ye omudi asofodie no nti no ana na onya ne sa no che ne so da bi no ministry ni tie se omukoma ebi ono ma omtumi tutu akwan de ko bebi kodi 1 month na de nti no de be ya na aye no se kra ho se bi abrate bebi ha na chiri o se bebi ha na adwene because sikapudo sei uja ho akọ bebi ana ye nya ready se be fa because se omso munya prado some or mephobi. Well, or chess, I did if you have passion for it, dear, no matter what the matter, like dear ma sako and probejai, wako. He said in Naja, I said, then Uncle Pombe Biano Yana, in Trasa or Yanti, Ujai. No, quite so quiet or could 4 years, but within 3 years, no, or not 3 years, no, now. Omunya information bi say Kenya training bi also omukwa training nti no sa we no sa ministry any omu ministry no collaborate the center and na was omuyi nipa ba ko no mo de no ko na nipa na omoye omode no no omo staff ba ko no onu so enya adwuma wo beebi nti no onu so resign na ko nti na chese aka nipa ye de na ebeko the center and na abrantie na akwanya na ba beda ho de ama no say etwa say wokro na ansa na no omu asanso enya training bi wo Tamaria wo so moko nti abrantie na oja staff na oja no ba ye ne be fa training nti na me no so ombo abo mo say omo konto omkodu ye no presentation bi ya ko kama ye ne kama na omu penny overall boss Nigeria ni efre ye abrante ni penny ba ko no bisa ne se na abrante ofri hin no so ene koda ne ba ko bi oni omo one no ewo eye Kumasi no chen so abrante no ojai eduma no ojai ministry no in fact aye pastor yi wa ma jai na abrante ni jai no anya kwa na mom no wa ba be hye no wa ye ne pepe peduma penti obisa ne level of education no so on core university sadia and the ministry ni hwe ema omomano no ntumi enko university ntini senti no na omukwa nti omukwa na o so no obaba no ho ekoso so unfortunately admission ne ba ye no na penny Nigeria ni no na suggest say emfa ne nko university no na ombe disofo no asin say o disofo no full time for all na nyame eto ne nsa efre no ne senti and ne penny na wo gina ho a no yede asam ne man no ka kire ne se omohwe ma abrante ntumi nko school e ka kire fra abrante ne ka kire ne se ministry no sponsor obi anko university sada na ka sofudie mu de bi se nka at least some things are possible. Intino say, who sponsor Bianco University da Intino, does that mean say overall boss I catch him na say no ni hono man no say into ministry no end to me emboa obi ana. Yes, don't repeat history but make history. When to me I make history, not just say abrantie. Ni school sem na eba bebono nja obeya ne de tendie oyi odiniti edwedwe ma na wo se oye na oko school senia tie bia na
Ebusia wenu nkwada nchen wenko de yemprapra kwam die ti potsentia wotutu na amodi abane nante sie na nkasa no yenkwam yenkotie yenhwe bebi a emmoa na nkasa no efri a yade ebeboa abrantie anase ni nsemo de betu dwa no emmoa ebefri mu aba no so yebehwe yenkotie dia edi hono Bayam Femi and Senina, Mary Nina Penny, Nema Kuma, or no way to see or the schools I would be by say, Obia Yaniji Hono, ya apply na, and then Namsoma on what the copy no way no. Inti na msene namfo no nebusu afo no so kra apply on monsa ka o makodi hono. Na me na me fa madwe MI say me apply bi. Na last year na and then more I did was school, come for the chairman school fees, and I didn't pay. And me, I said, I'm try no way, no sunshine. I rather me try last year, no, March, munomo, yes, on my admissions, no, na, almost me to waiting list. Until almost said, Bass will be ma on my frame. Ti April mono, and a radiadum, or my mammy letter say, I feel the mensa acadmission, no, ti, and what you know. The invoice be by say a scholarship, but they expect you to pay a tuition fee ne ska hodobi na utuawi anoma bro nkrata wo be kwakwaje visa no ti be dru aska watu bi on be sign a refund the amount erade ye madoma bitumi ye ska etuatua asa ne wanu mani nyina enti edru time I was me de me documents ko Royal Norwegian Embassy won kan na me koje me visa no ana embassy ne ka kire me say I was send me to me was a statement send me was kabeye say omobono no way sikasi mo say 116,000 Norwegian krone I would buy sika mo na just like 600 million enti I was send me to me this scan me wo me am personal account be on no way scan them and I say schools no ya no special account be as obi ba ho omutumi this scan e betum I will be drew her on be sign refund this kind of the amount in this amount to me sign to me and cancer sika dia men so nya dia on be to me e visa na mame me wa na men so metia me visa fee metia me tuition fee ma boka kakra tina che se me kase me jai trade dia because sika na mo body in dia nya dia menya se me kase me jai trade so na che se sika medical tuition ni na ayekwa intina che se wo se mitimi ye hu bibi me ankasa mbetena se de me yere dwene ho na che se ye hu bia na ye yi anke ye nanso na ye ntumi nya hwe nti me ye se me gya kire di nti enu achi na me yere mase me yere ma me frɛ me se e kaya boy die eni se yetumi ma na ekokwa ne se sabre no aboka sai sabre e kama bono na above 10,000 Ghana cedis scam tuition na bro 10,000 Ghana cedis kakra nti I had of me share with them no mo boabo me ma me nya bi so de etia nti me e ma me frame na small kind say yen hwe se ye benya obi a obetumi adom ye besia because school no obi akobi nim se scan utua ye sign refund the amount nti why crowd say ni fear ono ne kunu asi no se erade ya adom na ye nya obi a obetumi ama ye sa bosia no a 600 million no muji ni nyina sa well sanam kasa se abusiana enkasa me abusiana nso keka ye ho bom na ye timi anya be ye se 200 million 20,000 eno dey I ready to say 40,000 enti e kana akokoye 40,000 ana oye se menye yenye obi anko no waseno maseno says oye onko onene kunu bekasa na omode omufi na ye gina mu na erade e madom na mekodru na se omo refund this kind say gina collateral the bank would dey fie kotisi a ye be ma obi anti na ne ye nko bank na ye mfa fie no nko ye collateral na ye nyiska ya try but banks na say yes a lease fie no so any lease anti okana sa no me ma be di hon komo na ma me so fie wan ensan ano ye so say wase atumi akase de ene me so me fie no kran so ma e krado say se benya obi obeboa ya me so me fie no so me de be ma
na yɛde adi agyina mu na kyɛ sɛ watumi ayɛ nti ɛno no a yɛdedi di mu a na onuabɛma bi ɛkyerɛ me sɛ memra ha na mene mu medi ho okay papa ɛnɛ bi ana obi tio ɛnɛ asɔfo no bi yɛn suban yɛn ne yɛn nti ama mu gidie no ɛwɔ fam one me yadwe ana one me yadwe o sa fake wo ma ho sa ya beden ho fake no ti beden so na yɛn ne yɛtifo agye di sɛ papa unye fake bia. Okay. So being funny sika 40,000 Obama the papers making na bi no mo ya ma so fa yesu na what the fake papers no the brown no juicy na bubruja what the kwa bede hu say papa unye fake. And you some they say onyankopon bo nipa no Bible say ohome nkwa home gu nipa mu ma ansa na nipa be okrati asefo no ti nipa bia onipa dua no ye honhom na osan ye honam Erade ne makasa gidi se so bi e kan asem e kanyame asem kra na wotie no wankasa wo honhom atumutumi kasa we de nsem o kan de utumi wo se enya de frɛ erade saa nso na obi so kasa atumi kama koma na hu se we de erade kasa kyerɛ me nti de be hu se obi e papa ene de obi nya papa de me gidi se erade no wankasa ne home e wo ye mu no na otie mu no o kasa kyerɛ yen nti se wote waso a wo beti se ne erade e kan enie ana de emfrɛ erade nso edie so for me more opportunity etiefo wo wiase afa na nyina etio kabibi na yenhwɛ sɛ etiefo beje wasem na tum na yebeboa na wakoye nyame adwuma na fe sofo beba na o postka wo dem na asɔre ba ekwa ummu ateche mfa nwu ye nso na obedi nyame adwuma no finchim se de ne wote ha ho brasie mu a wo se adenti kura na wo na nyame ase wo hwe nyame nwuma sofo no bebre ahyase ndi efe na obedura nimu a nyame de nwosra nhyira na ba no sofo ka kura yesi emfa ma left osofo obi a yeni na obi abubu da hwiche mu no duro me cupboard meeting ti sofo yetiu ye ma opportunity okay then now beka right wakasa shemi ya erade kai me asemo maka o pulpit and say me gina crusade say am ka me je ho pa ene say de nipa hia wo wiase pa eyade ba ko eno ne Yesu say unya de wohia nyina wo wiase na Yesu nka ho amfa so bi eni so enti I challenge people say any obi a me ne hia bia say uhia Yesu sen bibia aka ewo wiase sanse say unya Yesu aneoma aka nyina ewo Yesu mu na ne mrepam no ode be ma wo say de fatawo na also wasidin de say what the one button oya den oya sofo oh sir away Baptist. Oh, okay. Me ya wazam skakra na me pesem rade. Na wasifie na ode o krata ma wasesa no. Na sene ye ma no nyame ya adom na ye yi a. Me fi sa me nana mo nyina benya bi. Oh. Ti ukuna prince o ma de. Me ni me kunu adwene ho. Ti ya obi nom no 40,000 no nye wo dining krata. Sana wo ka. Me pa cho hai. Ujidi. Oh, ade. Se ko pese sofo entua krata no nsanka o. Nyame suntu obetua. Oh, okay. Me jinidi pa. Ti den na obeka na mahwe abusua ni nyina mu nti 40,000 obi antumi nya bi wa abusua ni mu ma no. Go sai so for mama ye de fi abusua de wan. Na de abusua ne wa o. Abusua ne wa. Ti woni bia na so wa japade bia na so de ye. Ni da mi wo gidie wa resimu se. Obi dum ya. Obi chesa. Okokra enche. Ti yama ye ho ba bosome sofo se bosome nan wo so menene ya adwene bosome nan nti aso we de wo be gina wase anemu na wakasa chewi asema nyina unim sofo chenye bebre unim chenye bebre ti ka bibia na ehwe na obi a obetumi adom sofo amana kotoa na difia so 40,000 na bosome nan temo no modi abana ka mayenti me pa cho where adom for madaroma mi branyame anim
me why master why me ba me slamo do bedroom me ye betua nyame ya dom kura e bi kura na anu me da me gigi prekope sa e betimi aye so e dia dom from wadaro ma wo no me why okay aso ya better say yeah busuya sanko bia nya so ba ti say enu adu adama yeah one can just imagine aso benwa enu adu adoma sanka wunya yenya nsonu bi ti say omo ti gbeyanka wade asumdwe anim anka busuya enije anim anka busuya biakoye anim ana no wa hweche say asorefo no de omo na eya na baby no eya na mehu say asore in fact edu baby asabe asore enim penufo achia kakra naka dem pa na sim kwan say ka sponsor brand say ma na ko school wakwa onani ji nyamedwuma ho nti okwo se den krampo enti na enye say adwuma ntete akwakoje no enye no na odesa so dia ba asori nim na mom no mutumi etu menum tu ka chen say asori ne en sponsor obi ma ne nko university sada wakọ ediaba wakọ ediaba aba besum nyame ediabe mo amota so ebenya ne so mfaso mo anye hwe abrabo mo ahu se wonya wonfe mpade ehye won nchen a bibia oye nyina ko gwanu ko totin ko straight no crooked ways enfa woni de ebesi na wo hwe mame adoma ni na ebuso otumi se ebuso no mo ye ebuso amudi omhuni enye ebuso a yedware asra enye ebuso a yedware ye pie mame ne papa ni nyinara awaso nyame hira wate nso no mo amude mo time omma ene mo nsonum echire no nyankopon ntu no boase na onhira mo kakra bokosa Oma promise say enye say womu okono onfa scanning bow there be womu okwo won say akwa refund ya refund scanning man no de wosika bro isi ano asew ennem mirim half plot cramp no ye fancy awa ye fanya kola there be o na kantoma efie mu ni yede Wana beye sa adie we. Wana beye. Mame na ma asew na di na asebe ma no ada eho adanse wate. Wo kire mu enye na asekeke wo gina mu se ne ba. Na fa ne se ne ba. Wenya oba papa wade a. Na wenya nsin asew bi se ya. Just imagine. Yes, and so no mama yenshia emfri de maame enu adoma ye. Yes, emfri de maame adwa ye. Obi no mo be sa de we yo. Bi na it is only 1 out of 1 million. Na yeni aye maame no etisa adwa adoma ndem me say ye de yeda ni ada o. Yeda ni ada. Your name Wabontene. It's answer we know said they've got our back. They've got our back. What I say? Tis a winner mammy beat to say. No when your papa wadno. Can who say Nechino Womudium huni. Yam as so no mamma for no unswia and free a yet ye mammy. Adoya wa ya or the yen nas beme. Odo na ne bema ne donire o san donase ba sent na se ba so don afa ne se ne ba prekope odo be ne ti se ye apart from agape love from our Lord Jesus Christ but the party be mu so ni pa fa mu so a
we have agape love. Ebi na mami ye. Sadia we say obi onye da onye nanso no yenim say enye den a senya odon Nyankopɔn na yesi ufanya me adwuma to nso no afa adwuma pa no ne brɛ nso enya kwada senti Nyankopɔn so ebedom no aboa no ebusua midimu ebesia no se na da aseba na ye no de ayem nkyesa wakasa nyina wo sinkure gume yemeni je yemeni stop da yemede ma yensia yemfa yefuti sem bi fa free mu na yemmoamoa yempoabo ye ho asori emmoa ye krampo na individual uma yemmoa ye woni sanse ye say nipa nua enipa se tia onyonko ho a usi etia bia ho nipa yewu a ye hunu hwe flowers adeba ye hu hwe na momu ye mboa ye hu abra ye tiase ebusia me du besia no say that send them sanso anu ebedi ehiemu bio mema refise be like no wa share na wa subscribe edi amam obi ke twa na tele okujani bidin ebusia ma menkrawe na men na wa say wo jebre na odeme ekohwe video na eba wa adwenkyere so ehu hia e comment section no ase me da wase a ebru Mm-hmm.